Antivirus. Yo pakiti ebintu gochi. Esabari ngoja. Esabari. Ntetuwe kama samba ye. Esabari ababasakano. Ya yike sinjena abwira baba ndanda bari kendo metu twabira bataka mu besana. Antivirus. Na riye gasi ngeje tonyo kobera gatonyo kumana ngeje teri kucho kobya sana. Ura kyo mosacha obwato bongo imoke igoboseka ninga egasi kuliya. Amasamba. Amasamba egasi amasamba. Ngotorecha kigwata metu kuro amasamba ugache town. Ugatabane egasi ucho kuligi. Ya tikakiti amya kabone igasi etara ngiti ngejo kutega. Tara weti unless you convincing kwanza ngayo Turande amasamba abantu banyakoru town baenda amasamba kuligi gasi. Ya yumungina umanyiti yangotabiga. Oboki mu butonyo komenya butinde tobomenyere ngenjega. Ndete kogenda kandi ndikijibese manyakuru na gochega. Ngibesa kitira amasamba. Istana ngwanda ye imbota kadiri ke nagite simika so. Kadiri Ko kwanda ko chugari chai ko gotore chai. Gotore chai. Emiake yons piku atorire gari turanya kana besa. Ugatama goche town. Besa bado nchiyo. Ina beke. No. Tigami no kaje. Manyakuru na gochai. Karankire egento kirante bya. Turante kenda. Ya umanyite. Turante bikende. Besa kichiko chikuri ko masamba. Gese ko gori. Besa ki. Eje gotore chai. Ki gotore chai miaka yons pi. Turanya kana besa. Nino kuira. Ya umanyite tiaba no gotere. Nini jana bakutumburo bakomburo bukuma. Bone nabugana kiti ngenda ngista igitega ndikini kibasa gitega yani no je uniform sta gitano cha next year. Kigwata meto kuruhari. Nkwanyora tichibeso ro kiagerto gatama kuruhari Antivirus. Nino tete ko toire ni botaka bolimi. Bono no tete kurina ngujibesa cyane cha ntanya tabiye. Turante bya sogochi. Ya tigami no kaje insubure. Mukungu kiyo yo korangi. Ya ke njo mukuga jari. Jiri boto mukugu. Mukungu kiyo gwata birina mapaki bintu motama. Ya nje mangana mukungu aratimbo ati. Nte toko soka igo kurumwane untikiroro. Ya toko soka igo untikiroro kurutangote. Ya yesu musubati yaro. Kosa nyasa n'umuntu umuya. Nyasa no ndena karagenda muwabo ni gora rose ndagira nero ya sapa. Okonarte yo andori. Nsubure. Umungina. Nargo chareti ndara nago konora. Ki ojo ko misyo ngakire simia. Ai gando kiorante okonte be. Ya ngende totanyeri gari. Sabari kwanya kugenda sei no iga. Kwanya kugenda sei no iga. Gise igana linde bwe. Kwanya kugenda sei no ko bigitege eronye. Gise nere ekonde ndaliberere karo ko. Eronye ngama tumbo. Yega nere ngiye. Nonye go sei no nabataka muri. Atukunda mutoko sana. Nonye go sei no kingumete neki. Mundo kimusacha ki umete ngaso bona bataka ngantebi a convincinga. Etawuni nkuru na masambangu chikuyebesa. Kuriyebesa. Umusuma. Pesa kichira ari kimura mataka mwara tapi. Nonyo otorecha ya. Mbori mukibora ari bogotorecha. Mungina intika enda ramnyoka na rakori biasara iga 1 2 3. Antivirus. Wachakira ko wachoka ndabye kene. Aya yo mungina ti. Ndabye kene. Narosire bono. Ndabye kene ngayo guchi. Umugambi ndabi ntame. Mugambi nakyo mugambi asa. Ateba nguitunde kinyoro gango tamungu itunde. Oi tuaseki. Ati mwambe kite barasa ari ati nakoro busarige nginjo guteiga. Baba Yesu barasereri barasanje natendi barasa muri sonde. Nari eryo bono ngonya ari nimzamaria mwema. Bakiri kungotabya Antivirus. Takompima bongo. Ya. Barasa story chia onchi arenge barasa. Mungu moja ndeto kenyunga. Mungu moja kitakontianira nsa. Baka nande. Takontianira nsa. Aye. Takontianira nsa. Ndebonekene. Nga yo bangite misigo gochi. Kubongo kupimba mubaraka obo mubaraka ninjira bwati kanta menkonyo kumubwane. Yano kumba mubaraka senjo ntonke yonkonyete. Ndabi nga yo gochi. Mungira kese. Ndeto ntebi. Ya mugambi onkonyire. Mugambi ontebi neki. Ekenyuru yangu mbati bakankwana ati ngumingo ngitabara bankenye. Obwange bese minyo kenenje gwetete agari ndara. Makosa kikwakorde. Amanene bacho goitera. Ama kosa manene nare. Ati Tau kwana botaba kwana kene. Kwana bwangu. Kwana bwangu tau kwana botaba. Etimbwa mbata basubati. Abasubati abange. Na kibago inkiba yeto. Muko twara asubati abange inkiba yeto roro. Abwankonye nyenda gali ndabero pakinde kikere metini toto. Kere. Aste yogo ti Antivirus tiga bacha bakuimoki. Batoimoki twes. Me familia. Na kwani nge meeting ya ukanga kwa. Nona renge meeting ntonkeyo. Story ya kwani ina mangana bagwakana. Na tuli miyoma. Ayuna mangana bagwakania. Bona ntebi. Mukungu kyo yo tebiri paki. Posire. Umugambi ontebi nyimoki ngana konyo kumubwanda. So ningonto kumnya kama samba iga nginjugete. Antivirus. Story wakana ne deni obwate. Deni obwate ya 150. Ya 150 ne bacha kusambira. Omuga ogesina bwate. 150 bacha kusambira. Njabono timanyite yare yuna era ntebiri atira bakungu ne. Toko ngaina. Tiga entamo bantu. Story ya bakungu mokungu kimwa mwa brand liko tamane. Ya ngetimwa mukungu mukumoja. Mukungu taya. Ngi nisenga chungu itabale. Ngi utapa kiri upaki na bana babere mosoke.
Mura antika nje mbera ngaka. Ata ba tinje boka mbata liko so nje boka mbata liko sa sumu chuyoga. Na bugat kan konyo kumbuane. Naje. Tingwa obumbaraka ojo chandeka. Ona nkionko nyeta no nyaniko. Giserende tikangendaje. Asta yoko chi. Mugambi gonkonye bakajiba soko ngare. Ka bera yega bune sanamu, Bako chako kuoi. Bache ne gari yabo batobeke metuensi. Asa iko ira nchipage gochi yabo. Ira nchipage gochi bado. Basi kongenda ndebo. Kaki monto tayo ora kongenda singe chaba gotwara bakungu abandi. No nya bukuna ebu Solomon ise buku. Usen Solomon gosengo. Ngotwara abakungu bale ngabad 700. Ayora babere batatu. Usen 127. Ni wetaba mura bayiri chiba oga batatu kunkura pi. Babache. Mugambi munyina ontebi no munwa kabisa paka ontebi ngene ngitira bone kangi chiba samta. Mugambi yache gitakira beni. Tikabacha batu imoki. Asa iko ira nchipage gochi yabo. Ndete kumanya mukungu yote iri mpaka things adigo. Ya mangana mukungwaro ya musibali. Ira nchipage gochi yabo and virus. Ira nchipage gochi yabo. Kwanere gompi mamono. Tadi ko opi mungu mo jarwante abigo. Ko ngumboyo tikabacha batu bagoitera. Ko ngumboyo. Bona ayo orengreti markani na konda. Makumuta mashite goitera gansa ngagokonya. Tikabacha orore. Tikabacha umukumenene ni somete. Kwanya kara chifanta machiri okontebi. Chifanta machiri. Kakimba meti na meti kurte ngudi. Kubita yani. Ai tikela sorry. Tikabacha. Ngobono mpereka. Irangora. Tikabacha. No. Bako chane chiwa nche ngo chane chiwa. Ngaine no kurambisa mini wa ira. Ngina stenga stengo kubisa. Astengo kubisa. To ngakarende. Tingo kuwaka. Ngaine no kurambisa mini wa ira. Astengo kubisa. Meto mugambi ko kontebi ko na roje. Ekero go chikoega. Ngubisa more. Kose mo kora maiso marorega. Mwasarije yota. Tikabacha kuruabu turuwane. Maroma na nero. Chinguni chiro next take. Lakini ya tiangendaje? Tiangendaje konyo kumabwa naye. Aste yuko ntika bana ngere. Taro sho chiaba. Nani sigo, ira ni mesigo yao. Ya. Baba wende bado ajindi ko kundwa. Nani mesigo. Nani mesigo chango hotel. Baba ngumuna. Aste ya bawa so. Ya musi taka ni kubuli. Ngai bako chi. Tigana vera bono isikali mini wali. Mini wali. Tena kana. Antara aste wana re gompima. Tikabacha. Mwenyagitinge mbia mole samalieta nkoro kunyakundi saboke ena chire gambara enga enda YouTube subscribe to Dizzy TV Translation. Mimi naitwa Techno Master. Fanya hivi, chukua simu yako, enda pale YouTube, search for Dizzy TV, subscribe, weka notification bell. Each and every video ki drop utakuwa unapata information bana. Make sure you subscribe Dizzy TV. Yes. Is up. Peace up.